klaim la thau perthai setia ka Italy tat hadu ke kenti ke Bamantaro ban yo ban qualify sya ke World Cup ha ke ba kan semisru ha ke ne ke World Cup bat nginem la syu ban yo ya ke last World Cup jong Lewandowski namar ba ka Poland ru kala sya eliminate no rung ke Sweden ke Turki ke Czech Republic bat ke Bosnia te hoi perlok hadu laisin laiwat jong ke FIFA World Cup kata nadu usnam arjar khat pra hadu usnam arjar arpon riu klem la setia ke Italy ban qualify sya ke World Cup hadin bakala sya pelim ha ke Bosnia leng ba ke penalti shootout saw la wei kul hakane ke jingil kai hakam nit ke besau pui ubas taniu liyo ya keretkan kaba pelong ya ke Italy ban hap ni lekai no shipeu ngot shiliang bat menta ke Bosnia ke larung ha ke grup B jong ke FIFA World Cup kabadan ya ke Kanada kat ba habang ipai pat nakaliang ke Poland ru kabadan yo Lewandowski handrai ha ke kenti ke Poland ru ke klem la ban qualify sya ke World Cup ha ke ba kala sya pelim no ha ke Sweden leng ba lai la arkul leng ba ke gol ke ba penjob na ujoy keres bat menta ke Sweden ru kalarung ha ke grup F jong ke FIFA World Cup ke Czech Republic ru kalala aban pelim ya ke Denmark leng ba ke penalti shootout hadin malkut ke jingkai ha ke jingkai ar kul bat ha ke penalti shootout lai la wei kul menta ke Czech Republic kalarung sya ke grup stage jong ke grup A ha ke FIFA World Cup bat nakaliang jong ke Turki ru kalawan pai biang nak FIFA World Cup hadin arpus saus nem daka bakalala aban pelim vele not cool ya ke Kosovo bat kalarung ru sya ke grup D jong ke FIFA World Cup kat ba nakaliang jong ke DR Congo hadin sanpo Arsnem kalawan pai biang nak FIFA World Cup hadin bakalala aban pelim vele not cool ya ke Jamaica menta kalarung sya ke grup stage jong ke grup K kabadan ya ke Portugal te menta perlok sa setang kewe ke jeka kabani leka shibit prashideng kabdang sa ke FIFA World Cup